Yes, nibyo ni ibintu bigezweho nonaha bishobora kuza kugaragaza byinshi cyane benshi batatekerezaga mu bijyanye n'umutekano, politiki na diporomasi. Ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tutibagiwe n'u Burundi, kuko kuri ubu bisa naho biri kugenda bijyana. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko Donald J. Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari umwe mu bamaze kugaragaza umuhate ukomeye cyane w'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuzacibwamo ibice bibiri. Uribaza ngo ibi ngibi noneho bigenze bite? Igihe Tshisekedi yakomezaga kugaragaza neza ko ari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'uko bakorana bizinesi, ariko kandi hakaza kugaragara ibisa nk'aho ari ibinyoma byinshi cyane bya leta ya Kinshasa byagiye bigaragazwa byerekana neza ko M23 ariyo kibazo kuri ubu butaka. Nyamara benshi bakirengagiza neza ko M23 mu bice ikontorora kugeza kuri ubu ngubu ari amahoro cyane, ndetse abaturage bahatuye bishimye nk'uko bigenda abigaragara. Amakuru agezweho nonaha ni amakuru rero avuga neza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, binyuze mu mishinga ikomeye cyane, yanzuye gukorana na M23, ari nayo ifite ibice bya Kivu zombi, kandi akaba ari byo bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, by'umwihariko za Rubaya na za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, za Nturo na za Kirurirwe no ku Mushaki n'ibindi bice by'ingenzi bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana imikoranire bivugwa neza ko yamaze kugenda yemezwa hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Washington, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero bikaza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi ndetse n'iyi leta ye ya Kinshasa, ndetse n'abamugira inama barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibise bigenze bite? Bese benshi baribaza uko ibintu bihindutse kuri uyu munota. Iyi bisa nkaho ari imwe muri deal zikomeye cyane zishobora kuza guhangayikisha Tshisekedi, ariko benshi nanone bakibaza uko bihindutse ku munota wa nyuma, mu gihe benshi bumvaga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda isinya amasezerano y'imikoranire ndetse n'ubucuruzi n'iki gihugu cya Kongo. Nyamara bikaza kugaragara bibaye nkaho hakozwe ikintu cyitwa lobbying mu buryo utakekaga. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka ku butaka bwa Kongo aravuga neza ko igice icyo ari cyo cyose kirimo amabuye y'agaciro gishobora kuza kuba kiri mu bice M23 ikontorora, kigiye kuza kuba gihurirwamo ubucuruzi bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wa M23, ushobora kuba wamaze kuba waca inyuma ndetse ukaza kwerekana uburyo uzakorana bya hafi na Tshisekedi, maze Tshisekedi uteganyije uko bazabanza kurwanira urugamba rwo kwigarurira za Rubaya n'ahandi. Ibi rero Amerika ikabisa naho itashatse kubyumva cyane, ikaza kuba ihitamo gukorana n'uyu mutwe wa M23. Ese ibya Kivu Republic byo bimeze gute? Benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nta kuri kwa nyako kurashyirwa hanze, ariko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragazwa ko Tshisekedi asa n'uwamaze kugenda aterwa uw'inyuma n'ibi bihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igaragaza neza ko inyotewe n'amabuye y'agaciro aherereye mu bice byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko kandi bikaza kurangira bisanze amenshi ari mu bice M23 yamaze kwigarurira, kandi ikaba yarabaye ibamba, ivuga neza ko idashobora kuva muri ibi bice uko byagenda kose. Ubu tuvugana rero akomeje kumvikana ibisa naho ari ubwoba bwatangiye gutaha Tshisekedi ndetse n'inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi, bakomeje kugenda bahuriza hamwe umugambi wo gushyigikirana muri iyi ntambara, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigaragaza intege nkeya muri diplomasi na politiki, mu gihe no ku rugamba bakomeje kugenda batsindwa. Kuri ubu hakagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko bisa nkaho Donald Trump ndetse na Amerika bamaze kugenda basa nabaho bari guca inyuma ku buryo bukomeye cyane iyi leta ya Tshisekedi, ndetse mu buryo bujyanye n'imikoranire. Ibi rero nibyo biri gushengura Tshisekedi, benshi bakemeza neza ko ubu ngubu bisa naho nawe atazi aho ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Imikoranire irashoboka nyuma y'uko umwe mu badiplomate bakomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu bakomeye muri UN, uyu ni James Swan, wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yinjiye muri ibice
M23 yafashe ndetse anyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi kandi akabikora akoresheje kashi ya M23 yatewe muri pasiporo ye hariya Igoma neza ku kibuga cy'indege. Benshi bemeje neza ko izi ari diru ari kope zikomeye cyane, ari karita za politiki ziri gucangwa ku buryo Tshisekedi atamenya aho biri kugenda birengera. Kuri ubu ngubu rero ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara neza ko M23 yakomeje kugenda ikora igishoboka cyose ngo ibe yashaka uko aba baturage bari kuri ubu butaka bwa Kongo baza kugenda babona ibisa naho ari ibyo bifuza ndetse ari ibyo bakeneye. Abaturage kandi bivugwa neza kuretse amahoro nta kindi kintu bakeneye kuko basa naho aricyo kintu bari banyotewe. Ibice M23 yafashe byerekeza mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibirimo ibikorwa remezo byose. Imihanda yatangiye kubakwa ndetse n'ibindi bisa naho amashuri n'amavuriro. Ibi byose bavuga ko byari byarananiye Tshisekedi mu gihe kinini cyane amaze kuri ubu butegetsi, ari kugerageza ibishoboka byose ngo abe yakongera no kwiyamamaza ku ntebe cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo ari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye ndetse ko bitazamuhira cyane, kuko abakongomani bari kugenda bagaragaza uburyo batishimiyemo imiyoborere ye habe na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka ari mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza neza ko zitari interested no kuba zakorana n'uyu mugabo, mu gihe ibyo bifuza gufata abana bifata bitanyuze muri Tshisekedi ukomeza kugenda agaragaza guhindagurika ndetse ahindura n'ibitekerezo buri kanya nk'uko amakuru agenda abivuga. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ko rwabuze gica ndetse bakavuga neza ko ukuri kwamaze kumenyekana ari uko M23 yo ubwayiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mikoranire ndetse n'andi masezerano mu buryo Tshisekedi we atatekerezaga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga yatewe w'inyuma. Igisirikare cya Leta y'u Burundi binyuze mu biganiro bikomeye cyane bya Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'ubutegetsi igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, abagabo bari bamaze kwanzura ko bamaze kumvikana ko hari izindi ngabo z'u Burundi zigomba kwerekeza kuri ubu butaka, ndetse ibi byari byamaze kwanzurwa, ariko mu basabwe koherezwa kuri ubu butaka nabo basa naho bakomeje kugenda batabyumva neza. Bivugwa neza ko aba basirikare babimenyeshejwe habura amasaha 72 ngo bitegure, ndetse niba hari n'abasezera imiryango yabo babikore, kuko bagiye kuba batari gukorera hafi ya Bujumbura ndetse ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero byabwiwe aba basirikare, bivugwa neza ko bari muri batayo ya 32 niba ntibeshye nk'uko byagiye bitangazwa. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kwinangira ndetse bavuga neza ko nta mpamvu n'imwe babona yo kujya muri uru rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko muri iyi batayo yari yasabwe gusubira kuri ubutaka bwa Kongo. Bamwe mu baturanyijwe bagomba kwerekezayo harimo bamwe mu bahozeyo ndetse bazi ibibazo bahuriyeyo nabyo, ndetse bazi bagenzi babo basigayeyo bamaze kuhasiga ubuzima. Ibi nibyo byatumye bafata umwanzuro, kuko bumvaga neza ko kutaza kuri ubutaka ndetse bisa naho baza guhanishwa igihano gisanzwe cyo gufungwa, kirimo kuba bashinjwa kuba basuzuguye inzego zibaruta. Ariko ibyo bibwiraga benshi bavuga neza ko atari ko byagenze, ahubwo bahise bashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, bahise bicwa. Ibintu biteye ubwoba cyane. Bujumbura na Gitega bisa nkaho nta burage zigihari mu bijyanye no kurezista koherezwa ku butaka bwa Kongo, uruguhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibi biri kuvugwa mu ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri kuza ku butaka bwa Kongo, dore ko atari na kurebana hana imbibi na kiriya gice banyuramo binjira ku butaka banyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'uwa Gatumba, bitewe n'icyo bashaka ndetse n'aho bashaka kunyura. Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ingabo z'u Burundi zamaze gusobanukirwa neza ko arizo ziri guhigwa cyane. M23 yemeje kubanza kuzihisomo ikazihashya kugeza ubwo bazajya batekereza kwambuka bakaza guhura n'ubwoba bukomeye cyane. Bisa nk'aho iyi filozofi yamaze gukora, kuko ingabo z'u Burundi ziri kubwirwa kuza kuri ubutaka bwa Leta ya Kongo ziri kubanza kubitekerezaho ndetse zikabanza gusa naho zitabyumva neza. Ubu tuvugana rero izi ngabo z'u Burundi bagombaga kwambuka ndetse zikaza kuba zirezista nubwo atari bose. Bivugwa neza ko abanze kuza kuri
kuri ubu butaka bwa Kongo ngo bajye gutanga umusada umutahe wabo ari abarenga muri 80. Gusa biravugwa neza ko aba bose batahise bicwa, ahubwo ngo barebye abapromoteri bagera kuri 13, dore ko byari bizwi ko abasirikare bari biteguye kuba bafungirwa muri gereza zitandukanye za gisirikare, ariko amakuru aravuga neza ko nibaza gucunga nayo ntibaze guhindura icyemezo emere gusanga abandi ku butaka bwa Kongo mu mirwano, dore ko bagombaga kwambukana bo deja bamaze no kugera hariya ku butaka bwa Kongo nubwo bataratangira kugaragara mu mirwano. Aba rero nabo ngo bishobora kuza kurangira uko barenga 80 bose bisanze bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Aba basirikare rero sibo ba mbere, kuko abenshi bagiye baturukira kuri ubu butaka bwa Kongo bakimara kuhagera kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko batishimiye ubu buryo buri gukoreshwa n'igisirikare cyabo. Hari abumvikanye barimo abofisiye ndetse bumvikanye baramaze guturuka, ndetse benshi bibaza uko bumvikanye barageze i Dubai nk'uko byatanzwe mu buhamya n'umwe mu basirikare b'u Burundi wavugaga neza ko we yari afite connection ikomeye cyane yamworohereje kwigira umusivili akaza kujya i Dubai anyuze kuri ubutaka bwa Kongo, ariko kandi akaba yarageze no muri Tanzania. Ni urugendo bivugwa neza ko ari urw'umusaraba yanyuzemo, yari ari gusobanura byinshi cyane mu bijyanye no koherezwa ndetse kuri ubutaka bwa Kongo. Uyu kandi ni umwe mu bagiye bashyiramwe mu mabanga y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi, abasirikare baguye kuri ubutaka bwa Kongo bafatwa nk'aho ari abasirikare bataraba igihugu, kuko imiryango yabo myinshi ibwirwa neza ko baturutse igisirikare, kumbi barapfuye ndetse bashyingurwa mu buryo budafututse nk'abasirikare b'igihugu, aho bagenda bakarundwa mu cyobo ibyo bise imva rusange, ariko benshi badafata nk'imva, ndetse abandi bagasigara ku misozi aho imirambo yabo ikomeze kugenda iribwa n'ibisimba. Si ubwa mbere ingabo z'abanyamurenge zihamagarira perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza gucyura imirambo y'ingabo ze yandagaye ku misozi ya za Mikenke na za Minembwe, kuko biba bisa naho abarundi bahaguye ariko bagenzi babo bakabasiga ku kiwanja kuri tere, ku buryo izi mayiti zabo zikomeza kugenda zibura zikanukira abatambuka muri izi nce. Ubu tuvugana rero bisa naho ari bombori abasoda b'u Burundi kwambuka, bisa naho babigize ikibazo gikomeye cyane. Nabo rero ibyo gufungwa ntabwo ari byo bari guhanishwa, ni isomo rikomeye cyane. Hakimara kwicwa bagera kuri 4, bivugwa neza ko abandi batangiye guhindura ibitekerezo bakavuga ko bashobora kwambuka, wenda bahagwa bakahagwa n'ubundi ni urupfu, nanone bakavuga neza ko bashobora kugira amahirwe bakazagaruka ari bazima. Ibi ni ibibazo bikomeje kugenda byumvikana mu gisoda cy'u Burundi, abo benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gisa naho kirimo ibice, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko aba basirikare bari kwanga kuza kuri ubutaka bwa Kongo bafite bamwe bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari kubagumura ndetse bakabumvisha neza ko iyi ntambara atari iy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi basanzwe ahangaha hafi n'umupaka, imirambo yabo igera kuri 7. Uwabishe ntaramenyekana. Bamwe batese ni 23 yatangiye gukora operasiyo zikomeye cyane, batese yabiciye ku butaka bwa Kongo maze imirambo iyijugunya ahangaha hafi n'umupaka. Abandi batima 23 akazifite karakomeye cyane, nta mwanya wo kujya kubangatana iterura imirambo bijyane hafi n'umupaka, ndetse ko atari ubwa mbere yica aba Barundi. Se ibi yabigamije iki? Ubu byabaye ibintu bibi cyane, sambaratika, ibintu birimo biravangavanga. Abayobozi b'u Burundi nabo ntago baramenya uko byagendekeye aba basoda muri iki gisoda, gusa amakuru agaragaza neza ko abapfuye ari 7. Nyamara igiteye ubwoba nuko hatagaragayemo abarashwe nk'uko amakuru abivuga, ahubwo ngo bicishijwe ibyuma. Bamwe bati nibyo koko Red Tabara imaze iminsi yigamba na FNL nibo batunguye ku buryo bukomeye cyane aba basirikare b'Abarundi, ndetse barabica mu rwego rwo kwerekana neza ko bahari ndetse bari tayari. Ibyahise bituma iyi mirambo yabo bayishyira hafi n'umupaka, aho ushobora gutambuka wese ashobora kuza kubona. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane, iperereza rikakaye mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe bati ese ni Abarundi bishe bagenzi babo? Ibi rero nabyo bikaza kuburirwa ibimenyetso. Gusa amakuru aravuga neza ko Red Tabara ishobora kuba ariyo yamaze gukora ibi ngibi, ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane
kuri iki gisirikare cy'u Burundi nyuma y'iminsi yari ishize Red Tabara ihamagara ndetse abandi barundi bari mu bice bitandukanye ko bagomba kuyijoininga kugira ngo bakomeze kugenda barwanya akarengane kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse Red Tabara igashimangira neza ko ibitero byayo ku ngabo z'u Burundi bigomba kuba byatangiye, ndetse n'umutwe wa FNL wagaragaye uri mu ishyamba n'ubu tutamenya aho riherereye, gusa wavugaga neza ko nawo uri tayari ndetse witeguye kuba wagaba ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kuko bavuga neza ko leta y'u Burundi uyiyoboye yakomeje kugaragaza neza ko afite ivangura, ndetse hari abarundi bamwe na bamwe yahejeje hanze. Ibi rero bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aragaragaza rero ko aba basirikare 7 bapfuye. Ibi bimenyetso by'ibanze bigaragaza neza ko bashobora kuba bishwe n'aba ngabo mu mitwe itavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi irimo Red Tabara ndetse na FNL. Ibi rero biraza gusobanurwa ko leta y'u Burundi igomba kwitegura intambara ndetse mu buryo bweruye, nyuma y'uko hatangiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi ntihamenyekane uwabishe, aho benshi bavuga neza ko ari iyi mitwe ya Red Tabara irwanya leta y'u Burundi yabikoze, ndetse kugira ngo ize gutanga isomo intwaro z'aba basirikare ntazo basanganywe, ibigaragaza neza ko uwabishe ari nawe wazitwaye. Ibi rero byaje kuba kamaramaza neza. Leta ya Gitega irakomeza gukora iperereza, ariko se riraza gutanga iki ko bamwe bavuga neza ko na bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya leta y'u Burundi bari gukorana bya hafi mu buryo butandukanye n'iki gisirikare cya Red Tabara, ndetse cyamaze kubona n'umuterankunga mukuru, nk'uko byamaze kugaragara ko uwitwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada ari umwe mu bari kuri koroza, ndetse wakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko uyu mutwe wa Red Tabara uri tayari. Uyu mugore kandi yakomeje kugaragara ahamagarira abarundi bari mu bice bitandukanye by'isi ko bagomba kumenya neza ko igihugu cyabo cyamaze gufatwa n'uyu mugabo neza ko ari umwe mu bayoboza igitugu. Imirambo y'aba basirikare yagaragaye ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane Burundi bumaze guhura nabwo, kubera ko hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze iminsi bagwa kuri ubutaka bwa Kongo, ariko imirambo yabo cyangwa se n'ibimenyetso ntibize kugaragaza aho baguye, ndetse bikaza kwitirirwa ko baguye ku rugamba bisanzwe. Nyamara ibi byo byabaye n'abaturage bari hafi n'imipaka babibonye. Bigaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kititeguye guhangana, ndetse aho cyatangiye gutungurwa n'iyi mitwe irimo FNL ndetse n'igisirikare cya Red Tabara. Uyu mutwe nawe ubarizwa mu mashyamba ya Kongo ndetse no mu ishyamba rya Kibira ryo ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose byatangiye byegekwa kuri M23, baza gusanga nta bimenyetso na bikeya bihari byemeza neza ko M23 yaba yagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare, ndetse ikaza gufata umwanya wo kubatenga ku murongo hafi n'umupaka aho buri wese ashobora kuza kubabona. Ibyo benshi bashimangira neza ko M23 uyu mwanya itawufite, ahubwo irimo iracucuma itababarira abasirikare b'ingabo z'u Burundi. Ni ukuvuga ngo ni abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa kuri ubutaka, bo umubare ni munini, ariko impamvu bano bateje ikibazo gikomeye cyane ni uko byagaragaye neza ko uwabikoze yabikoze nkana, ndetse kugira ngo ateze sambaratika n'imyivumbagatanyo mu baturage, kugira ngo bakomeze kugaragaza neza ko igihugu cyabo kiri mu ntambara, kandi koko uwabikoze iyi ntego yari afite yagezweho, kuko ubu ngubu byacitse mu magurupe ya WhatsApp ku butaka bw'u Burundi, ku mbuga nka Facebook n'ahandi hose. Bisa naho umuriro ukomeye cyane batangiye kuwucana kuri nyene cyubahiro General Neva. Ngibi bimaze kuba ku ngabo za Tanzania zari zamaze kugera mu bice bigera kuri 3 bigomba gucukurwamo amabuye y'agaciro nyuma y'amasezerano Tshisekedi yari amaze gusinyana na Perezida Samia Suluhu, ndetse amasezerano mo detaye nyinshi cyane. Benshi banavuga neza ko izi detaye ntacyo zivuze, ahubwo icyari kigamijwe nkuko Samia Suluhu yabivuze, ndetse bisa naho ari amasezerano y'ubucukuzi ndetse no gukorana mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Samia Suluhu ndetse na perezida y'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi, nakubwiye ko ku munsi w'ejo bahuriye hariya mu gihugu cya Tanzania, ariko mu bice bya Zanzibar, aho bashyiriye umukono ku masezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bisa naho byari birangiye, ariko kandi
Tshisekedi gukorana nawe muri iyi minsi bisaba kumwemerera na bamwe mu basirikare bagomba kumufasha kurwana na M23 ndetse ukamuhana bimwe mu bikoresho bya gisirikare kuko ibye bisa naho byatangiye kugenda bikendera. Ibi nibyo koko perezida y'iki gihugu cya Tanzania yaje kubyemera, nyamara yirengagiza ibyagiye biba ku ngabo z'ubwo zamukaga mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zerekeze mu bice bya Uvira. Barapfuye benshi, bagiye bisanga baguye muri ambushi. Ingabo za Tanzania ni zimwe mu zafatiwe i Goma ubwo uyu mujyi wafatwaga, ndetse zakuye n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane, aho zavugaga neza ko zaje ngo mu butumwa bwa SADC, none zongeye kugaruka. Bisa naho perezida y'iki gihugu cya Tanzania ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu banyatanzania bataba banamworoheye nyuma y'imyigaragambyo yabo ikakaye, mu gihe hakongera kuba igitangaza maze M23 ikaza kwerekana abasirikare b'igisirikare cya Tanzania barimo baboroga ndetse n'imirambo yabo nk'uko byagiye bikorwa. Ibi rero byamaze gukorwa ndetse bishyirwaho umukono, kuko aba basirikare bahise boherezwa, ndetse amakuru avuga neza ko ubu ngubu bataranahamara n'umunsi wuzuye, kuko bari bamaze amasaha nibura agera muri 17. Ibice byose bagombaga koherezwamo basanze birimo intare za Sarambwe, ahatangiye kubera ibitendo bikomeye cyane, ndetse M23 ikaba idashaka kongera no kubabona hafi aho. Ibi rero byatanze ishusho ikomeye cyane ku bijyanye n'imikorere ya perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, wakomeje kugaragaza ko uru rugamba rusa naho rwakomeje kumucangacanga. Ibutsa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitanye amasezerano ariko ameze nka draft y'imikoranire na leta ya Kongo, bisa nkaho biri buze kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Donald J Trump na Tshisekedi wafashe umwanzuro wo gukorana na Samia Suluhu, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yakomeje guhugirwa mu ntambara ya Irani, yongeye nayo gufata urundi rwego. Kuri ubu ngubu Irani yamaze no gutangaza neza ko noneho igiye kurwana umuhenerezo, bati ibijyanye na Hormuz noneho mwibagirwe burundu, ndetse tugiye gukora ibitero bikomeye cyane binyuze mu kirere, ndetse turi tayari cyane, intara zacu zose ziriteguye. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihugutse, Tshisekedi ashobora kuza guhura n'uruva gusenya bitewe no kwica amasezerano yari yagiranye n'uyu mugabo utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'imikorere, akaba yamaze koherezamo ingabo za Tanzania, nazo kugeza kuri ubu zitarabona aho zimenera kuko zabuze aho zinjirira. Ko bamwe barashimangira neza ko byamaze kurangira ibya General Masunzu Pacifique, ndetse abakomando ba M23 bamaze kumuyitana, ariko yari operasiyo y'amaraso, kuko n'umwe mu basirikare ba M23 bari muri iyo operasiyo yabashije gukomereka bikomeye, ndetse yayisakurwa muri ibi bice na bagenzi be, gusa ntabwo yigeze yitaba Imana. Biravugwa neza ko habayeho gutungurwa ku barinzi b'uyu mugabo Masunzu Pacifique, mwicanyi ruharwa, ndetse abanyamurenge bamufata nka shitani nzima, kuko n'umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu rupfu rw'abasirikare bakomeye cyane bo mu mutwe twirwaneho Kabone na Generali Michel Rukunda Makanika, nyuma y'uko yishwe ku kagambane gakomeye cyane k'uyu mugabo, ndetse banahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, maze Makanika akaza gufata umwanzuro wo kujya kurinda ubwoko bw'abanyamurenge, akaza guta amapeti ndetse n'ibindi by'agaciro yari afite mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero bisa naho byagiye bituma uyu mugabo Michel Rukunda Makanika akomeza gukundwa cyane, ndetse yakoze impinduramatwara ashinga n'iki gisirikare cya twirwaneho, ari nacyo gikomeje kugenda gicungira umutekano aba banyamurenge. Ubu rero Masunzu Pacifique Generali mu gisirikare cya leta ya Kongo, amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza neza ko uyu mugabo ibye byamaze kurangira, nubwo igisirikare cya leta ya Kongo kitaradekarara iyi nkuru cyangwa se ngo kigire icyo kibivugaho, ndetse na M23 ntabwo yigeze ivuga ikijyanye n'uko yahitanye uyu mugabo, kuko n'ubundi uru rugamba rwayo ni urugamba ibamo umunsi ku munsi, ndetse hari benshi cyane no mu ngabo z'abarundi amakuru avuga neza ko bari kujya bapfa muri iyi minsi, ariko M23 ntabwo iri kugira icyo itangaza n'abari gufatwa mpiri. Inkuru rero
rero benshi bavuga neza ko ari inkuru yabaye nkaho ikora ku mitima ya benshi, ariko abenshi ntabwo bigeze bababara mu by'ukuri, by'umwihariko abarizwa muri ibi bice uyu mugabo yari yarazengereje ndetse kubyoherezwamo ngo abe ari byo akoreramo ndetse akurikirane ingabo zikorera muri ibi bice, ni bimwe mu byababazaga ndetse bigashengura imitima ya benshi babarizwa muri ibi bice nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya, ubu tuvugana turakomeza kugenda tumenya muvoma iyo ari yo yose, ndetse ko bamwe banavuze neza ko umurambo we wahise ujyanwa neza mu bitaro bya Uvira, ibitaro bikuru bya Uvira, ndetse aho uza guhita ujyanwa i Kinshasa igitaraganya, aho hategerejwe indege iza kuza kuwufata. Za ndege zagiye zitwara abasirikare ba Angola bamaze kugwa kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, zibakura mu mujyi wa Uvira zibajyana i Kinshasa kugira ngo boherezwe iwabo muri Angola bajye gushyingurwa, ni nazo ziri buze gukurwamo iza kwifashishwa kugira ngo uyu murambo wa generali ukomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo uze kuba wagezwa i Kinshasa. Ibi byose ariko bikaza gukorwa mu ibanga rikomeye cyane mu kwirinda guca intege abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no kwirinda kuza guha umwanzi icyuho cyo gukwirakwiza iyi nkuru, maze abasirikare bakaza kugaragara nkaho ntacyo basigariyeho. Ibi rero biraza gukomeza kuba icyuho gikomeye cyane mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibintu ntabwo byoroshye, nanone ndakubwira neza ko hari inkuru zamaze kugaragara zemeza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi muri rusange cyamaze kugabanya umubare w'abasirikare bari kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bamaze kubona neza ko nabo interine mu gihugu cy'u Burundi bafite ikibazo gikomeye cyane cy'abasirikare babo bakomeje gutorokera muri Red Tabara. Ibi rero biraza kugenda nabyo bigaragaza gucika intege kw'izi mbaraga z'ibisirikare byinshi byashyize hamwe ngo birwanye umutwe wa 23, nyamara ukaba warabagarukanye ukabafatana ibindi bice. Nanone ibisa nkaho uru rugamba rwagowe ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Bamwe barashimangira neza ko operasiyo zose 23 yakoze muri ibi bice arizo zagiye zigira uruhare mu kwica bamwe mu bayobozi bayoboraga urugamba, abasigaye bagasigara bayobagurika bahuzagurika, ibice bakabyamburwa intwaro. Ububiko bwinshi cyane bwagiye bugaragara bwigarurirwa na Twirwanaho ndetse na 23 kugeza kuri ubu ngubu. Strategy ya 23 yamaze kugaragaza neza ko tageti ari uguhera ku basirikare bakuru maze imirongo y'imbere ku rugamba ikaborohera. Yes, nibyo koko. Nanone hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ariyo gahunda, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baraterwa ubwoba nuko abakamandazi babo ndetse abagombaga kubafasha mu kuyobora urugamba aribo bari guherwaho bicwa, ku buryo n'abarundi byabagezemo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kiratakaza benshi cyane ku buryo bisa naho bitandukanye nuko byari bisanzwe, maze benshi bagashimangira neza ko iyi strategy 23 iri gukoresha ishobora kuza gusiga yongeye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo butagoye. Uretse n'umujyi wa Uvira kandi ibice bitandukanye biwukikije byo byamaze kugera mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho abarundi bari bafite ibirindiro byinshi. Ubu tuvugana ntabwo bakihabarizwa intwaro zabo. Ibi byose byabaye amateka, ndetse bisa naho ari ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi byemeza neza ko ingabo z'abarundi kuri uru rugamba zatangiye gukendera, imibare y'abari gupfira kwiyongera, kandi bisa naho Red Tabara aho yatangiriye gushyirira igitutu gikomeye cyane kuri leta ya Bujumbura, bisa naho ibyo kohereza abasirikare uko biboneye kuri ubutaka bwa Kongo byahise bihagarara, ndetse umutwe wa FNL nawo wamaze gutezamo ku gitutu cya hatari iri gushyira kuri Perezida General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi ku bijyanye no kuba ngo ari umwe mu banyagitugu, ndetse akaba yarabujije abarundi gutaha ku butaka bwabo. Uyu kandi arakomeza gusatirwa na bamwe mu bo bakorana bya hafi, bivugwa neza ko batumva filozofiye bakomeje kugenda bamurwanya, imitego ikarushaho kuba myinshi. Ibimenyetso ni byinshi cyane byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi
asa naho yagabanyije ibijyanye n'umubare w'abasirikare yoherezaga kuri ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaza kuba bigaragara nkaho ari intege nkeya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, kuko abarundi ni bamwe mu bari bafatiye runini by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi bice nabyo hagiye hagaragara abarundi ariko bagiye bagabanuka bitewe n'imibare myinshi y'abagiye bapfa ndetse abandi bagafatirwa kuri uru rugamba. Ubu rero akomeje gutangazwa ikimeze nkaho ari ubwira kabiri. General Nziramakenga Emmanuel izi ngabo yazanye bivugwa neza ko zo ziza guba nkaho ari izikubura neza abari basigaye, maze leta ya Kinshasa binavugwa neza ko nayo kohereza abasirikare bandi basa naho bakomeye bafatiye runini iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice ari nko kubashyira mu muriro ugurumana. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibi bice nabyo biza kurekurwa mu buryo bworoshye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragara atari benshi cyane mu birometero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira, ahubwo bamwe bakavuga neza ko ahabikwaga intwaro ndetse mu mujyi wa Uvira ubwo n'intwaro zaturutse i Bujumbura ariko aho ziba zanyujijwe ziturutse i Kinshasa ndetse n'intwaro zambukanywe n'abasirikare ba leta y'u Burundi. Izi zose zatangiye kwegeranywa, nyamara bamwe bakavuga neza ko 23 izi ntwari isa naho yamaze kuzibarira, yiteze ko ishobora kugira zimwe iza gufatamo maze bikaza kugenda biha avantage muri uru rugamba. Ndetse amadrones yose yagombaga kwifashishwa mu rugamba, ngira ngo twababwiye inkuru neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aya madrone yafashwe akiri mu makontineri neza 23. Aha niho bamwe bavuga neza ko ifite n'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane yambuye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi itaratangira gukoresha. Ubu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije ndetse Dr. Oscar Barinda nawe akabivugaho avuga neza ko bisa naho umusapuraya w'intwaro iki gisirikare cya M23 gifite ari leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Bati twebwe ntituratanga komande n'imwe y'intwaro ahubwo dukoresha izabo tuba twabambiye ndetse n'izo baba basize ku rugamba. Ni inkuru igezweho aka kanya yakomeje kuvugwa, inkuru igaragaza abasirikare b'abacancuro bari baryamye hasi ndetse bikaba bimwe mu bimenyetso byerekana neza ko ubu noneho bongeye gucukumburwa nk'uko amakuru abivuga. Bamwe baremeza neza ko aba basohowe mu ndake, abandi bakavuga neza ko basanzwe mu nzu isa naho ari inzu bari bacumbitsemo ubusanzwe ariko ikaza kuba ari inzu isa naho n'ubundi yifashishwa n'abari ku rugamba, kuko ni inzira ahantu mu ishyamba cyane ndetse hagaragara ibikoresho bya gisirikare bimwe na bimwe ariko byiganjemo ibikoresho ikirere. Aba bacancuro bamaze gucakirwa baryamishwa hasi, amakuru avuga neza ko abangaba rwose bo nta no kuza kujyanwa mu bice bisa naho ari ibice birimo 23 by'umwihariko bishyirwamo bafatiwe ku rugamba kubw'impamvu ebyiri ndi bukubwire. Ubu igikuba cyacitse, abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Wagner Group, amakuru aravuga neza ko bafashwe ndetse biganjemo abapapa bakuru bagera kuri 3 ndetse n'abandi b'insoresore nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi bikavugwa neza ko bano bari bamaze igihe kinini cyane kuri ubu butaka bitandukanye n'abamaze iminsi bafatwa bisa naho batarahamenyera. Aba rero batunguye ku buryo bukomeye cyane muri operasiyo ya M23 yo guhiga umucancuro ndetse n'ufitanye isano nawe uwari wese ufashe igisirikare cya leta ya Kongo mu kugurutsa amadrone ndetse n'ibitero by'indege binyura mu kirere nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho hari urugamba rukomeye cyane rwongeye gutangira. Ubu se biraza kugenda bite? Benshi barimo baravuga neza ko M23 uretse kwinjirira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenya amakuru, ahubwo isa naho iri gukorana na bamwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cya Kinshasa, kuko amakuru yose ari gutangwa ku murongo. M23 noneho irimo irafata abacancuro nta musirikare wayo wakomeretse, operasiyo ikoroha cyane bitewe no kugira full information ikijyanye no kumenya muvoma yabo bagiye gufata, icyo batekereza n'icyo bari gukora muri ako kanya. Bisa naho ari byo biri kuranga operasiyo za M23. Ninde mu by'ukuri usa naho ari gutanga amakuru ko iperereza ryatangiye mu gisirikare cy'u Burundi FARDC bashaka kumenya uwo ari wese waba uvugana nabo mu mutwe wa M23
M23 kuko byamaze kugaragara neza ko atari umusirikare woroheje, ahubwo ari bamwe mu basirikare bakuru bamaze kugaragaza ko bakorana n'uyu mutwe wa M23 mu buryo buri indiregite, bakawuha amakuru ndetse bakaza kugenda bawubwira igipangwa cyose. Ubu tuvugana abacancuro bo ibyabo ntabwo tuzi ikigiye gukurikiraho, gusa bamaze gucakirwa, ariko benshi baremeza neza ko ari urupfu rugomba gukurikiraho kuko M23 isa naho nta mpuhwe igifite nyuma yo kubarekura. Bamwe bakagenda bagaruka, abandi bakagenda bakora ibikorwa bitandukanye byo guhiga bamwe mu bayobozi ba M23 kugeza ubwo hanaguyemo bamwe barimo Wiringoma wari umuvugizi w'uyu mutwe wa M23. Ibye ntago tugiye kubigarukaho. Ubu rero M23 nta mpuhwe isa naho iri gushaka kugaragaza neza ko n'uzaza wese azaba yiteguye kuba yapfa igihe icyo ari cyo cyose. Ibi rero byateje intugunda zikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Hatangiye amakimbirane akomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, baritana ba mwana, bisa nkaho icyo bari biteze cyose cyamaze kuba impfabusa nyuma y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi nacyo kiri kuvuga neza ko kigomba kugabanya abasirikare ndetse n'umubare uri kuri ubutaka, kuko n'ubundi bari gupfa bari kwiyongera, kandi bagashinja igisirikare cya leta ya Kongo ko kiri kubatererana cyane. Ingabo za Kongo zisa naho ziva muri uru rugamba mu buryo bworoshye cyane, ndetse bamwe bakavuga neza ko iki gisirikare cya Kongo aho bigeze aha cyari gikwiye kuba nkaho kimara gufata umwanzuro, nk'uko bamwe babishidikanyaho ko igisirikare cya leta ya Kongo gikwiye kuzamanika intwaro kikemera ko kivuye muri ibi bice. Nyamara ibi Tshisekedi ntabwo abikozwe, ahubwo akomeza gushaka ubufasha bwa gisirikare. Amakuru rero aravuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo bose batangiye kurebana y'ingwe. Bamwe bati baratugambanira cyane, abazungu baradushizeho kandi aribo badufashaga mu bijyanye n'ikirere, ese tuzabikora gute? M23 irimo irakurura amakuru ku buryo buyoroheye ndetse iramenya buri muvoma yose, ibiri gutuma rero urugamba ruyorohera. Aba rero ni bamwe mu bacancuro ndakubwira neza ko bamaze gucakirwa, ariko kandi nanone ku buryo bworoshye cyane nk'uko byagaragaye. Ibitari bisanzwe kuko operasiyo zakorwaga na M23 zo kujya gufata abacancuro ubusanzwe zabaga ari operasiyo zikomeye zikakaye ndetse zahitanaga namwe mu basirikare bari muri operasiyo, ariko kuri ubu ngubu biravugwa neza ko ari imwe muri operasiyo yoroshye ndetse yorohera M23 ku rwego rwo hejuru. Ibi rero birakomeza guhereza abaturage batuye mu Minembwe n'ibindi bice bitandukanye byagabwagamo ibitero bya za kajugujugu n'amadrones agahenge, ndetse bagakomeza kwishyira bakizana, kuko n'ubundi bice byategurwaga muri uru rugamba byose bisa naho M23 na Twirwanaho bamaze kubifata. Ibikomeza kugenda nyine bishyira mu kaga no mu kangaratete iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibintu birakomeye cyane, igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kisanga mu matsa, ariko kandi M23 ikomeje imigambi yayo yo kuzenguruka umujyi wa Uvira. Aha nta nteguza, isaha ku isaha benshi baza kumva ko umujyi wamaze kuba tombe, nk'uko ibimenyetso biri kugenda bigaragara. Amakuru nanone aturuka Bujumbura aravuga neza ko bamwe mu basirikare bagombaga koherezwa baje gusimbura bamaze kunanirwa ndetse n'imibare yamaze gupfa. Aba basirikare urugendo bamaze kurusubika, ntituramenya icyabiteye, niba ari ubwoba cyangwa se ari ikindi kibazo. Ibi turakomeza kugenda tubikurikirana. Igisoda cy'u Burundi kiri kugerageza kuba cyakavaringa ibice bimwe na bimwe mu bice bikikije Uvira kugira ngo M23 itongera kubashyira hagati nk'ururimi, dore ko ariyo gahunda M23 yari ifite, kongera kugota umujyi wa Uvira maze ikababaza ku buryo bukomeye cyane abarundi, ikabafungira amazi n'umuriro, ibikoresho bya gisirikare ntibyongere kwinjira, ndetse imiti n'ibindi byose by'ubufasha n'ibyo bagomba kurya nk'abasirikare, maze ikaba ari bwo imperuka ibabaho. M23 igahita ibakandira muri ibi bice nk'uko byagenze ubwo yafataga uyu mujyi, ariko amakuru ntabwo yagenze neza. Bisa naho igisirikare cy'u Burundi cyari gifite amakuru atariyo, kuko kuza guca mu bice bivugwa neza ko ari ibice n'ubundi bisanzwe bivukamo uyu mugabo ukomeye cyane muri M23 General Byamungu. Bivugwa neza ko ibi bice General Byamungu avukamo abarundi bakomeje kuhagwa
ariko noneho ibibabayeho bisa naho ari agahomamunwa. Aba Barundi bari bakoze ibitero mu minsi 3 ishize ndetse basa naho bari bafashe ibice byabo babicukuramo n'indake, dore ko hari n'izari zasanzwe mbere yuko iyi mirwano ikakara, ndetse mu 23 igatangira inkunduro yo kwigarurira umujyi wa Uvira n'inkengero zawo, ariko igahera ku nkengero z'umujyi wa Uvira. Amakuru rero aremeza neza ko abarwanyi b'igisirikare cya leta y'u Burundi bacukuye indake, ndetse indake bari bazimazemo iminsi 2 ariko zikabafasha mu kuba bazijyamo mu gihe bamaze gukora ibitero ndetse no kurasa amakompura mu birindiro bya 23 bakaza kuhajya nk'uko bisanzwe. None ibyababayeho nagoma munwa, ndetse bakoze icyo twakita igitero shuma, bongera guhungira muri indake, maze 23 ifata umwanzuro wo kubakurikirana, maze aka gace bari barimo iragakaba irakagota. Aba basirikare bari mu ndake nta kindi bari gukora uretse gusorwamo n'amasasu menshi cyane, bahita bafata umwanzuro w'uko basohoka nta gikoresho cya gisirikare bafite, basa naho bemeye aho basohokaga basa n'abagendesha inda aba basirikare b'u Burundi, kandi bafashwa amashusho. Bisa nkaho cyongeye kuba igisebo kindi ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zitari gushobora gufasha abaje kuziha umusada, ahubwo zikirukanka mbere amasigamana. Ubu tuvugana aba basohokagamo 23 yitonze nta gitutu, ko yari yamaze kubata mu mutego neza uko basohokaga muri indake yari ifite inzira ebyiri zo gusohokeramo, hose 23 yari hahagaze, basohokaga ibafata ibicaza hasi, ndetse amashusho magufi yafashwe bivugwa neza ko yaje kugezwa muri kominote y'abaturage b'u Burundi. Amashusho arahererekanwa nuko bamwe mu bafite imiryango mu bari mu gisirikare cy'u Burundi baza kubona bamwe bo mu miryango yabo icyatangije impagarara, intugunda, imyivumbagatanyo, sambaratika zikomeye cyane hano ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare benshi cyane rero mu gisirikare cy'u Burundi ubu ngubu bisa naho bari kubona ikimeze nkaho ari cyo batigeze babona na gatoya. Nanone abo mu miryango yabo barimo barabona byinshi cyane mu bisa naho bigoye utakifuza kubona, kuko abasirikare b'u Burundi bongeye kwisanga baguye mu maboko atari yabo, ndetse bafatwa amashusho yasirikiriye ku mbuga nkoranyambaga, aho abarundi batangiye kuba nk'abaveba, ndetse bongera kwikoma perezida w'igihugu cyabo kuri ubu ngubu nawe utorohewe na gatoya. Amakuru aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uburyo atorohewemo ari uko benshi mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse no mu barwanyi bafatikanya n'iki gisirikare bakomeje gusa naho bavuga neza ko ubutasi bw'u Burundi bwinjiriwe, nyamara leta yabo igakomeza guhatira abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze bagakomeza kugenda bagwa mu mitego nk'iyi ngiyi. Ariko igisa naho ari ukwereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi, byo bikomeje guteza igitutu gikomeye cyane kuri iyi guverinoma ibiri gutuma Red Tabara ndetse n'umutwe wa FNL bahaguruka bakavuga neza ko bakeneye impinduka muri guverinoma y'u Burundi, kuko bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arabarya imitsi ndetse nta terambere, ahubwo yabaye gashoza ntambara ari kwivanga mu ntambara zigamije kurimbura no kwica abanyamurenge, nk'uko bakomeje kugenda babimushinja mu makuru akomeje kugenda asirikira, ndetse n'amavideo n'amajwi ari gusohoka aturuka muri iyi mitwe yamaze guhaguruka imurwanya. Bisa naho yamaze gufata urundi rwego, bisa nkaho ari umugambi wanogejwe wo kurangiza abayobozi ba 23, nubwo byarangiye ntacyo babaye, ahubwo ibitero bigahitana bamwe mu bakozi ba UN nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse n'abaturage muri iyi karitsiye isanzwe natuwemo n'uwahoze ari umukuru w'iki gihugu cya Kongo Kabila Joseph. Ubu tuvugana abagambanyi bamaze gufatirwa muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bidasubirwaho. Inkuru ziravuga neza ko aba bakimara gufatwa bagerageje gutanga sinyare ngo berekane neza ko bamaze gutabwa muri yombi, kugira ngo itumanaho bakoresha rize gukurwaho communication, hataza kugira byinshi cyane byumvirizwa. Ariko ibi ntabwo byabakundiye kuko basanzwe muri hoteli bari baryamyemo ndetse nk'abandi bakire bose, ariko kandi bahasanga ibimeze nka cartography bigaragaza location ndetse binatrackinga bigendeye ku matelefone n'ibindi byinshi cyane mu bikoresho bishobora gukoreshwa mu makuru ahabwa abacancuro baherereye mu birometero birenga 50, kugira ngo baze guhagurutsa izi drone zifite location
location zigiyemo bamaze gukorodona ibintu byagaragaje neza ko aba bagambanyi bari bafite umugambi wo gutsemba abayobozi ba 23 hafi ya bose. 23 ikimara kubacakira yiruhukije uko yari ifite amakuru neza ko bahari, ariko intare za Sarambwe nta kuryama binyuze mu butasi baje kubavumbura, ndetse amakuru avuga neza ko hashobora kuba hagiye kuba igisa nkaho ari ukuberekana nubwo bitaremezwa niba intare za Sarambwe ziberekana ku mugaragaro zikaza gusobanura ibikorwa byabo, cyangwa se niba zibareka zikabanza zikabakuramo amakuru ndetse bagasobanura uko bakora ndetse n'uko bakorana kugira ngo biba byafasha izi ntare za Sarambwe gukomeza kurwana ndetse no guhatana mu bice bitandukanye bifashishije aya makuru akomeza kugenda atangwa n'iki gisirikare cyamaze kuba gicibwa intege. Mu by'ukuri amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Congo FARDC cyamaze gutakaza imbaraga bitewe n'uko ubutasi bwacyo bwamaze kwinjirirwa ku buryo bukomeye cyane. Abakoreshaga drone bari kugenda bafatwa umunsi ku munsi. Inkuru zikagaragaza neza ko nyuma y'umwaka warushize umujyi wa Goma nta sasu ryumvikana. Ibi ngibi byagaragaje ko 23 yahise ifungura amaso ikaza gusanga hashobora kuba harimo bamwe muri yo batanga amakuru. Mu gukora iperereza haza gusangwa nta numwe muri 23 utanga amakuru y'ibikomeje kugenda bibera kuri ubu butaka bwa Goma cyangwa no mu bindi bice, ahubwo hahita hakorwa iperereza ryisumbuyeho. Haza kugaragara abagambanyi bamaze gutabwa muri yombi kugeza ubu. Inkuru nziza ikomeje kugenda ishimisha benshi bakomeze kugenda bakurikiranira hafi bijyanye n'umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Inkuru ariko ziravuga neza ko bitigeze birangira, hakiri gushakishwa n'undi wese ushobora kuba yarari inyuma y'ibi cyangwa se wari ufite amakuru y'uko aba bagambanyi bari gukorana ndetse na drone operators bakomeje kugenda bakontorora drone ndetse banagurutsa ibi bisasu mu bice bitandukanye. Drone z'ubwiyahuzi sizo zonyine kuko hakomeje kugenda hakoreshwa n'izindi drone zitandukanye, n'izizo mu bwoko bwa kamikaze, izo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izo mu bwoko bwa long wing. Ibi byose byakomeje kugenda bigaragazwa ko biri gukoreshwa, ariko kandi ababikoresha ni abacancuro kuko mu gisirikare cya leta ya Congo uretse bake bagiye bahabwa amasomo bunganira aba bacancuro bisa nkaho ntawe uyikoresha. Ibi rero biri gutuma hagabwa ibitero muri Nyiragongo hariya hafi n'ibirunga, aho bivuga neza ko hari agatsiko k'abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Congo, ari naho ibi bitero byose bigenda bipangirwa. Ibi rero biri gukomeza gutuma 23 ihora mu ma operation atandukanye, ndetse bisa nkaho itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare ba 23 bashinzwe gukora ibi bikorwa. Twavuga neza ko ari nko kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, bakomeje kugenda bakora operation zitandukanye kugira ngo bakomeje kugenda birukana ndetse banahashya izi ngabo zikomeje kugerageza guhungabanya umutekano mu bice by'umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko mu nkengero za Goma, Sake, Minova n'ibindi bice amahoro ahinda kugeza ubu, uretse ubwo hakomeje kugenda hakorwa ibisa nkaho ari ukugenda hakorwa fuyi kugira ngo harebe niba nta bawazarendo bamaze kugenda binjirira abaturage, kuko hagiye hagaragara ibice bitandukanye abawazarendo birara mu baturage ndetse barabanje kwigira nkabo bikaza gutungurana cyane. Umutekano Rubaya mu bice bitandukanye na Byondo hose amahoro akomeje guhinda nyuma y'imirwano yari imaze iminsi havugwa amasasu menshi cyane nyuma ya drone za Rubaya. Bisa nkaho byari byarateje ikintu gikomeye cyane cyuko abasirikare b'igisirikare cya Congo batekerezaga neza ko nyuma y'urupfu rwa Wiringoma bisa naho birangiye bagiye kwa advancinga mu bice bitandukanye, nyamara iza Sarambwe ntizigeze zikora withdraw na gato, zahise nazo ahubwo za advancinga zikubita zisubiza inyuma aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Congo. Byatumye habaho no kwihorera mu buryo benshi batatekerezaga. Kugeza ubu nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, amakuru agaragaza neza ko amaraso menshi cyane yo kumuhorera yamaze kumenywa mu ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo, kuko arabapfiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo hariya za Uvira, bose ni benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Congo. Ibintu byagaragaje neza ko 23 akagashinga ko kuba yakora ikimeze nko kwihorera isa naho yakize neza, ndetse bigatuma byarayihaye imbaraga yo guhita itinyuka igahita yadivansinga. Ubu tuvuga n'ibice byinshi cyane 23 yamaze kubyagura ndetse yamaze no gushyiraho ingamba z'ubwirinzi muri ibyo bice nk'uko tugenda tubibona mu bice bitandukanye, kugira ngo abazendo cyangwa se FDLR bakomeze kuba bakinjira mu bice intare za Sarambwe zikontorora. Byongeye kubagora ku buryo butandukanye n'ubwari buhari mbere y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa 23 wishwe n'izi drone z'igisirikare cya leta ya Congo zimutsinze i Rubaya.
ikimwaro ndetse n'isoni nyinshi ku ngabo z'abarundi zongeye gufatwa ndetse zicazwa hasi n'umutwe wa 23 byongera kugaragara neza ko ari ibintu bisa naho bitari bisanzwe ndetse n'umutwe uremereye cyane kuri General Neva utetse iki gihugu cy'u Burundi. Ingabo ze zongeye kugaragara ndetse zagaragaye mu mashusho zicajwe hasi ndetse zakuwemo n'imyenda, ibintu byagaragaye nkaho ari ukuzisuzugura ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse amakuru yemeza neza ko harimo bakiya bari bamaze kwitanga batagaragaye muri ibice, bahise bajyanwa mu madefense atandukanye kugira ngo hataza kubaho ibimeze nko kwisubira nyuma yuko bari kuba babonye ramforo ije kubaho umusada, ariko byari bigoye kuko intare za Sarambwe zari zamaze kuzenguruka ibice bitandukanye. Kuva ku munsi w'ejo imirwano yabereye Ruvunda n'ibindi bice bitandukanye, ukamanuka ukagera mu bice bikontororwa na 23 ukazenguruka ukanyura mu kibaya cya Ruzizi ukagenda ukagera mu bice nka bya Sange. Aha hose hakomeje kubera imirwano iremereye cyane, ibice bitandukanye ndetse byagaragayemo imirwano irimo n'imbunda zo mu bwoko buremereye cyane zirasa mu birometero bya kure, ibintu byatumye abaturage batangira kugenda bahunga bikanga ayo makompura ko ashobora kubagirira nabi, kandi koko nibyo abaturage bagaragaye benshi cyane berekeza ku butaka bw'u Burundi ndetse abandi bakagaragara banyura mu bice 23 kontorora bahunga bajya kure y'ahari kubera imirwano, bitewe nuko byasaga naho ibintu byahindutse. N'ubu ntabwo byahagaze, hari abaturage bari guhunga bitewe nuko 23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi ukahinjira ubanza gusebya ndetse no guca intege ingabo z'abarundi zongeye gufatwa ari nyinshi cyane zikicazwa hasi. Umubare ntabwo uramenyekana, gusa benshi bavuga neza ko ari abasirikare barenze platuni hafi 2 batunguye ku buryo bukomeye cyane. Uburinzi bw'aba basirikare busa naho butatanze communication kugiye, kuko bivugwa neza ko imirwano yabaye ariko biza kurangira amasasu kubera ko atari menshi. Ingabo zari zirinze izi defense ndetse muri metero bivugwa neza ko zigera muri 600 zumvaga ko ziri buze guhangana nayo masasu make yavugiraga mu bice barebaga imbere, ndetse bisa nkaho batari bamenya amakuru neza ko bamaze guturukwa imbere n'inyuma. 23 yabikoze kandi biza kurangira aba barindaga izi defense harimo abitanze bitewe nuko amasasu yari yabaye menshi imbere n'inyuma. Nuko aba bari muri iki kigo cyangwa se muri iyi kampu bivugwa neza ko bari bafite n'intwaro, ariko kubera ko bari mu kivunge ndetse bari mu bice bimwe byari kugorana. 23 yatangiye gukoresha amakompura ikimara kurasa agira kuri 3, hamaze gupfamo benshi bahita bafata umwanzuro wo kumanika amaboko bitewe nuko basaga n'abahugotewe mu gace gato cyane, batari gushobora kwiregurupamo ngo bakoreshe tekinike ndetse na tactique zabo z'urugamba ndetse n'ibyanga bashobore kwirukanka nkuko nabyo bisanzwe biba. Ibi rero bisa nkaho byababaje cyane igisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko bari hakurya nabwo bivuga neza ko ahisa tumba undi mwuka mubi hagati ya etat-major y'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba gishinja General Neva kuba akomeje gutikiriza izi ngabo zabo kuri ubutaka ndetse ibintu batifuza cyane. Imirwano irakomeje ndetse iranakomeye mu bice bitandukanye, hakomeje kugenda hagaragara abasirikare b'u Burundi bisa nkaho biri kugorana, kuko ubu tuvugana hongeye kugaragara umubare munini cyane nyuma y'imva rusange z'aba basirikare zagaragaye. Aho 23 yarwanaga hose hagiye hagaragara imibare minini cyane y'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, zo benshi bakavuga neza ko nta kidasanzwe kuko ziri mu ntambara n'uyu mutwe, ariko abarundi bakomeje kugenda bibandwaho bagarutsweho. Ibintu byongeye gutuma ahangaha ku butaka bw'u Burundi habamo kutumvikana muri iyi guverinoma. Biravugwa neza ko General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bamushyigikira bakomeje kugenda batumiza indi nama ikomeye cyane ya etat-major, aho General Neva utetse iki gihugu cy'u Burundi nawe ari buze mu kuyitabira maze agasobanura byinshi cyane ku bijyanye n'izi ngabo zongeye kugaragara igihugu kijyaho icyasha ku buryo bukomeye cyane. Namara amakuru atugeraho aravuga neza ko ibingibi bisa nkaho ntacyo biri buze gutanga, kuko General Neva yamaze kuba yarasinye ko abasirikare be batagomba kuva muri iyi ntambara kugeza igihe iyi ntambara irangiriye. Bivuze ko 23 naho yafatiwe umujyi wa Uvira, abasirikare bagahungira ku butaka bw'u Burundi bwabo, bazahita boherezwa mu bindi bice kugira ngo bakomeze kugenda bagerageza barebe ko bakigarurira uduce tumwe na tumwe, nubwo bisa naho bigoye. Nyamara benshi baravuga neza ko ibingibi bishobora kuzatuma uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atembagazwa ku butegetsi, kuko bamwe mu bayobozi ndetse bayoborana iki gihugu ntabwo bari kumwumva ndetse ntabwo bari kumva iyi filozofi yo kuzana izi ngabo umubare munini cyane, dore ko rugikubita bamusabye kugabanya abasirikare ngo habeyo bakeya bo gufasha iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nyamara ntabwo yabyumvishe, aracyohera benshi cyane. N'ubu mu minsi irenga
mirongo irindwi ishize hagaragaye amamodoka y'ingabo z'abarundi ariko batundanyura ku mupaka wa Kavimvira yerekeza za Uvira. Ibintu byabaje bukomeye cyane aba baturage bo ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare benshi cyane bagiye batorokera kuri ubutaka bw'u Burundi boherejwe muri iyi mirwano, ndavuga batorokeye ku butaka bwa Kongo baturutse mu Burundi boherejwe muri iyi mirwano, bagiye bavuga byinshi cyane. Hari nk'umwe mu ofisiye batoya, ubwo ni umusovi